Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan belajar Iqra ke-6 halaman 9. Ada Kak Lestari Ahnan di Malaysia. Silakan Kak Lestari. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca nih Pak Ustadz, Ini ya teman-teman. hukum nun mati atau tanwin ketemu ba jadi iklab. Min jadi mim, mim ba di nurun jadi bunyi M, bunyi M. Nurum baiti agak bindeng sedikit ya silakan. Kita coba Pak Ustadz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Mim ba mim ba'di jadi mim ba'd. Mim ba'd ya. nurum baiti. Nunya panjang dulu. Nurum baiti. Nurum baiti. Nurum baiti. Kemudian. Abadam bima. Abadam bima. Tuh Waiti ya mudah-mudahan Waiti masih dengerin. Kalau Star itu dulu lebih parah daripada Waiti. Lupa tanda, lupa panjang, lupa pendek. Tapi kalau Star itu saya yang salut itu nggak apa ya, nggak capek ngulang, ngulang lagi. Alhamdulillah ya. Karena intinya kalau sudah ikro lancar begini nanti ke Quran juga insya Allah lancar Kak ya. Itu alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran buat orang lain, buat yang lain bahwa belajar memang perlu ketabahan, perlu kesabaran. Gitu ya Kak ya. Terus Kak. Kafirim bih. Kafirim bih. Au numbain. Awanum bain. Numbain. Awanum bain. Kemudian. Al-Ambiya. Al-Anbiya. Wadha'ikum bih. Wadha'ikum bih. Bagus. Mim mim ba'as. Mim ba'as. Mim ba'as. Mim Isyarah. gitu. Ya, mim ba'as. Mim ba'as. Kemudian. Bayam Ada G ditekan. Bagyam. Bagyam. Bainahum. Bayam bainahum. Bagyam. Bainahum. Kemudian. Hilum Bihada. hilum bihada. Hilum. Hilum bihada. Kemudian. Lijambih. Lijambih. Bagus. Hadza muktasalum Hada mughtasalum barid. hadza muktasalum barid. Hada mughtasalum barid. Kemudian. Zalika roj Zalika roja'um apa saya? Ya, raj'um ba'id. Zalika roja'um ba'id. Zalika raj'um ba'id. Kullu nafsim bima kasabat.
kullu nafsim bima kasabat. Kemudian khairum khobi, bukan khair, khobirum. khabirum bima ta'malun. Baknya panjang, khobirum, Khabirum bima ta'malun. khobirum bima ta'malun. Kemudian Allahu Allahu latifum biibad. bi'ibadih. Ada dihnya. Biibad. Allahu latifum biibadih. Allahu latifum bi'ibadih. Kemudian Kulli syai'in bi basir. bikulli syai'in basir. Bikulli syai'in basir. Coba lagi Kak. Bikulli syai' Bikulli syai. Li-nya ada dulu. bikulli syai'in basir. Bikulli syai'in basir. Kemudian yang ini. Yuk. Fa'ambatna. Ambatna fiha habba. Bagus, pi-nya panjang. Fa'ambatna fiha habba. Coba lagi. Ambatna fiha habba. Bagus. Fa'ambatna fiha habba. Kemudian. Makanat haba. Panjang, ada alis. Haba'am gitu. Pakanat Haba'am. pakanat fiha habba. Yang ini ya, Bukan. Bos. Yang ini. Fakanat haba. Pihanya udah. Pakanat pakanat Haba. haba mumbassa. Iklabnya ditahan ya nih. Fakanat haba'am mumbassa. Tenang ayo. Fakanat haba'am mumbassa. Mom ditahan. Mumbassa. Kurang nahan momnya. Lagi. Fakanat haba'am mumbassa. Bagus. Fakanat haba'am mumbassa. Kemudian Rasulai. Rasulai Yatlu. Nyambur. Rasulai yatlu alaikum. Rasulai yatlu alaikum. Ya Kak. Rasulai yatlu alaikum. Rasulai yatlu alaikum. Kemudian wa ma yanbaghi lahum. Wa ma yambagi lahum. Wa ma yanbaghi lahum. Kemudian Afam mudha'afah. hanya panjang. Faham?
Ad'afa. Afam mudha'afah. Ad'a. Ad'afan mudha'afah. Ad'afan mudha'afah. Kemudian. Qulubu yawma idin wajifah. Wajah panjang. Wajifah. Ya Pak Ustaz. Ya. Qulubu yawma idin wajifah. Qulubun yawma'idin wajifah. Yang bawah kalla. Kalla layumbazanna fil hutamah. Kalla layumbadanna fil hutamah. Kemudian. Wa ma adraka ma hutamah. Maknya jadi pendek karena Oh, matobinya ketemu huruf mati. Ayo ya. wa ma adraka wa ma adraka ma hutamah itu Pak Ustaz. Wa ma adrakamal. Wa ma adrakamal hutamah. Ayo. Wa ma adraka mal hutamah. Wa ma adrakamal hutamah. Kemudian nih kayak Bu Erni di Kalimantan. Sama nih pinter. Saya sama Kak Lestari ya lagi belajar. Dia pinter bawa mobil gede. Itu ngajinya kadang-kadang tasjidnya ketinggalan. Tapi sekarang udah pinter gitu. Alhamdulillah. Semuanya ya. Dengan keuletan, ketekunan jadi pinter. Yuk jaza. Jazaan bima kanu ya'malun. Coba. Jazaa'am bima kanu ya'malun. Jaza. Jazaan bima kanu ya'malun. Bagus. Kemudian ulaika. Ulaika Pendek. Ulaika fi. Ulaika fi. ula ulaika fi dholalim ba'id. Bagus. Ulaika fi dhalalim ba'id. Kemudian. Kullu Kullu kayak marah ya. Kullu ummatin kullu ummatin birasul birasuli birasulihim. kullu ummatin birasulihim. Ketinggalan. Kullu ummatin birasulihim. Ayo lagi. Kullu ummatin birasulihim. Masih ketinggalan nih ya Kak ya. Saya pelanin. Ah. Kullu ummatin birasulihim. Coba. Kullu ummatin Soalnya pendek. birasulihim. Birasu. Ah. Kullu ummatin birasulihim. Bagus. Kullu ummatin birasulihim. Kemudian wahwa. Wa huwa waqi'um bihim. Wa huwa waqi'um bihim. Kalau nggak salah Kak Lestari dulu juga sering ketukar huruf ya sama tanda ya. Ingat ya dulu ya? Awal-awal ya. Tapi Awal-awal Pak Ustaz. Masya Allah. Kak Lestari ini semangatnya mudah-mudahan ini memberikan semangat buat Ani di Taiwan. Waeti itu. Insya Allah mudah-mudahan ya. Kak Lestari juga nggak langsung seperti ini. Sering tuker huruf, sering tuker tanda, panjang pendek gitu.
Tapi dengan kesabaran, diulang dan diulang. Alhamdulillah ya Kak ya. Rajin Mhm. ngulang itu Pak Ustadz tuh, kalau tidak Itu yang saya salut Kakak nggak pernah tidak ngulang, terus ngulang ngulang ngulang. Nah, sementara Bu Ani yang di Hong Kong itu di Taiwan, dia nggak pernah ngulang, katanya malu dengar suara sendiri. Kenapa malu? Harusnya bangga dengan suara sendiri, diulang dan diulang lagi. Gitu. Dan saya juga dulu begitu. Itu dulu zaman zaman tape recorder ya, dulu yang pita kaset itu dulu ulang, ulang, ulang sampai kasetnya kusut. Kalau sekarang kan canggih, ngulang-ulang tinggal ngulang-ulang bacaan pakai handphone bisa, pakai YouTube bisa. Sebetulnya sekarang teknologi banyak mendukung. Cuman setannya juga godaannya banyak sekarang ya. banyak. Itu lagi Tapi kan ngaji, ini Pak keluar Ustadz, apa macam-macam. Insya YouTube Pak Allah. Ustadz ini kan tersebar di mana-mana. Tuh kan boleh aja ikutin yang mana-mana satu kan. Kalau tak Betul harusnya Pak ya. Eka boleh belajar dengan Pak Eka, dengan Mbak Ati. Ah, betul, betul, betul. Iya, itu Dengan diulang-ulang ya Ustaz Kak ya. Ustaz Ustaz Ridwan tuh, saya memang selalu banyak anu dengan dia lah, Ustaz Ridwan tuh lah, kalau anu Ah, ceramah iya, Ustaz iya. macam ni, oh macam tu. Yalah kadang-kadang yang mana yang lancar, lancar, mana yang belum, kan Pak Ustaz namanya baru Betul, belajar kan. betul, 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 betul. Diulang lagi ya. Ya, tapi memerlukan kesabaran lah memang Betul. insyaallah saya akan ulang, ulang, macam Ya tu lah. itu yang saya mau dan jangan pernah ngomong di depan saya bahwa saya tidak mampu, saya tidak bisa, jangan. Gitu, karena itu omongan itu jadi doa. Jadi kita nggak pernah Ah, betul. pinter. Iya betul Pokoknya betul mah Pak insya Ustaz. Allah ya keselibet salah ya saya bantu kayak waktu barusan tuh Mhm. Mbak Eti walaupun ini saya ulang lagi walaupun memang agak perlu pengulangan, tapi tidak apa-apa yang penting semangat insya Allah mudah-mudahan memberikan efek yang positif ya kayak ya. Iya, iya. Yang ini Kak, wallahu Wallahu ra'ufum biibadi. Biibad ya betul. Pak Ustaz? Bilnya ketinggalan. Bil ibad. Biibad. Lagi. Wallahu ra'ufum bil ibad. Wallah wallahu raufum bil ibad. Di sini ya Kakak tadi kurang nahan. Bil Heeh. Iya. ibad. Coba lagi. Wallahu ra'ufum Bil bil ibad. bil bil ibad lagi. Wallahu rafu Ra'u ra'u Wallahu ra'ufum bil ibad. bil ibad. Di sini agak sepet ya. Nih. Wallahu raufum bil ibad. Bil ibad. Bil ibad. Bil ibad. Nanti Kakak Lagi Pak ulang-ulang ya. Ustaz. Ulang Ya ulang. sekali lagi. Boleh. Boleh, boleh. Wallahu ra'ufum bil ibad. Iya, tinggal sepet di bil ibadnya aja, agak sepet ya. Oh, heeh. Ah, nanti Saya tenang diulang-ulang. Lafi, Lafi dholalim ba'id. lafi dhalalim ba'id. Lafi lafi dhalalim ba'id. Lafi dhalalim ba'id. Yang bawah, lalas paham. Nasfa'am binasiyah. Ya Ya, Allah. binasia ya. Lanasfa'am la lanasfa'am Di binasiyah. sini nyamber nih Kak. Bin, bin, Bin nah, bin nasia. Kurang nyamber di sini, binnya. lanasfa'am binasiyah. Lanas pa'am, lanas pa'am bin nasia. Bagus, terus malam.
Malam ya'dam bihilah. Bihilnya kurang nyabar. Bihil lah. Ya, Kak. Malam ya Ma-nya panjang. Malam. malam ya'dam bihillah. Iya. Malam. Malam. Ya zambihillah. Malam. Malam. Ya zambihillah. Coba orang balik sekali lagi. Malam ya'dam bihillah. Iya, bagus. Kemudian yang ini. Ya, ini Kak, agak panjang dikit, nggak apa-apa. Bagi dua kalau nggak kuat ya. Fasbir inna wa'dallahi haqqu wastaghfir li dzambik. Ini nggak ada mad yang panjang. Insya Allah sampai kayaknya. Yuk. Coba ya Pak Ustaz ya. Ya, boleh. Fas fasbir inna wa'dallahi haqqu wastaghfir li dzambik. Bagus. Fasbir inna wa'dallahi haqqu bukan wa'as ya. Haqqu taghfir li dzambik. Kemudian Wasap ya Pak Ustaz. wasabbi. Wasap gitu. Wasap Ya, wasabbi. Ya. Wasabbih bihamdi rabbika Bil asyiyi. Bil agak nyambar. Bil asyiyi wal ibkar. Wasabbih bihamdi rabbika bil asyiyi wal ibkar. Wasabbih bihamdi rabbika bil asyiyi wal ibkar. Coba ulang balik kali lagi. Sabbih bihamdi rabbika bil asyiyi wal ibkar. Bagus, tinggal nanti dilatih-latih juga pandai. Famai. Famay yahdihi mimba Pendek. Famai yahdihimim. Famai yahdihimim. famay yahdi mimba. Famai yahdihimim. Oh, famay yahdihim mimba. Jangan di him. Nggak ada tasjid. Famai yahdihimim. Mim. Nah, ini ha, ini mim. Famay yahdihi mimba dillahi afala tadzakkarun. Afala tadzakkarun. Iya, afala. Tadzakkarun gitu. Iya. Famay yahdihi mimba. Ini pendek. Famay yahdihimim. Famay yahdihi mimba dillahi afala tadzakkarun. Afala tadak. Afala tadzakkarun gitu Pak. Gitu. Ayo lagi orang balik. Famay yahdihi mimba. Ini pendek. Nih kan ini ya. Famay yahdihimim. Famay yahdihimim. Famay yahdihimim
dillahi afala tadhakkarun. Coba Kak. Pamai pamayah dihi pamayah dihi ya Allah. Betul. Pamayadihimim. Pamayadihimim. Pamayah dihi mimba dilillah Mim ba'dillah. mimba dillahi afala tadzakkarun. Jangan afala tadak. Kalau afala tadak ada tasdid. Afala Afala tadak. oh, Afala tadak. afala Afala tadak karun. Ini apa ke kap itunya. Afala tadak karun. afala tadzakkarun itu ya Allah. Ya gitu. May yahdihi mim ba'dillahi afala tadzakkarun. Alhamdulillah, pinter banget nih ya. Banyak orang yang suruh nyoba-nyoba gini malah belibet. Nah, alhamdulillah nih kalau Lestari ini bisa. Saya Terus kalau dengan Ustaz Ridwan, Pak Ustaz cuma minta 1 lembar, kadang-kadang 1 lembar, 2 lembar, macam itulah. iya, Kalau sama saya ngulang-ngulang. Ya alhamdulillah Allah. nih. Iya, iya. Sekarang sering diulang sama Ustaz Ridwan sama saya jadi akhirnya lancar. Alhamdulillah ya. Terus wama lahum bidzalik. Wa ma lahum bidzalik min Bidzalika. wa ma lahum bidzalika Pendek. min Bidzalika min. wa ma lahum bidzalika min Min alaihim ilmin. min Min ilmin. Bukan min alaihim. Min ilmin. wa ma lahum bidzalika min ilmin innahum Inhum. Inhum. Aja Ustaz. Nah, tenang. Wa ma lahum Bidzalika. bidzalika min Min ilmin. ilmin Inhum. min In. ilmi bacaan Pak Ustaz. Min Min ilmin. ilmin Min inhum ilmin. Inhum. wa ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yazunnun. Pandai kali. Alhamdulillah tuh ya. Wama lahum bidzalika min ilmin inhum illa yazunnun. Bagus. Wama ja'ala. Wa ma ja'ala aswajakum yang tengahnya apa Pak Ustaz? Ya. Azwajakumul la'i. 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 Kalau nggak kuat sampai situ boleh. Nanti ulang dari allai tuzahiruna minhunna ummahatikum. Sampai allai ya. Wa ma ja'ala azwajakumul la'i. Ayo, La'i. boleh. Wa ma Ja'ala. ja'ala wa ma ja'ala aswajakumul jakumulai Ah, ah. mulai Wa ma ja'ala azwajakumul la'i. Sampai situ dulu. Agak susah wa masalahnya ini, agak belibet. yang ini yang tengah nih Pak Ustadz yang saya Ya, jadi la'i. Ini mul dari mulla dari sini nyambar ke sini. Mulai. Ini ada alis kan jadi laja jadi panjang, jadi 6 harokat. Wa ma ja'ala azwajakumul la'i. Ayo. wa ma ja'ala aswajakumul Azwajakumul. la'i Lanya panjang, bukan. la'i gitu. Wa ma ja'ala
azwajakumul lai. Azwajakumul lai. Coba. Wa ma ja'ala Lanya pendek. Bukan wa ma ja'ala, enggak. Wa ma ja'ala az. Ja'ala az. Wa ma ja'ala az. Ja'ala az. Nah, ma ja'ala wa-nya aswajakum. panjang. Wa Oh, ma ja'ala az. Wajakumul lai. wa ma ja'ala aswajakumul Mul lai. aswajakumul Mul. mulaiz. Macam tu Pak Tuh, Ustaz. boleh. Allah dari sini. Allai. Ayo. Allai. Kasus. Allai Bukan. La-nya ditekan. Allai. allai Tuzahiruna. min minhunna ummahatikum. Iya. Itu bisa ya. Ini agak susah memang. Wama ja'ala azwajakumul lai. Wama ja'ala azwajakumul lai. Allai tuzahiruna min hunna ummahatikum. Nah ini nanti kakak berulang-ulang sebelum nanti ya. Nah, ke bawah aja dulu. Agak susah memang itu. Fi adna. Nanti kakak ulang-ulang. Saya bacakan seperti itu. Nanti kakak ulang-ulang. Nah, sekarang ini fi adna. Kasihan Pak Ustaz. Nggak apa-apa. Cuman itu agak perlu pengulangan. Nanti saya di akhir kesempatan nanti saya ulang-ulang itu dari wama ja'ala sampai bawah ya buat kakak latihan. Ya sekarang kakak coba ke bawah 3 lagi yuk. Fi adnal. Fi adnal ardi wa hum mim ba'di ghalabihim libun. Saya gelibun. Saya Kak libun gitu Pak Oh Ustaz. pandai ya. Gitu ya. Fi adnal ardi wa hum mim ba'di qalabihim sayaghlibun. Ini gampang, yang ini kok susah. Nah, begitulah kadang-kadang. Terus, wa may yudlil. Wa may yudil Lilil. Wa may lilil. yudlilil. Wa may yudlilillahu. Mayyudlilillahu fama lahu min wali Waliyim. waliyim ba'di. Pendek. Waliyim mim ba'dih. Waliyim mim ba'dih. Waliyim mim ba'dih. Waliyim mim ba'dih. Coba. Waliyim. Waliyim mim ba'di. Pandai gitu. Nih ya, buat kakak latihan. Wa may yudlilillahu fama lahu min waliyyin min ba'dih. Bagus. Yang bawah Kak. Fa'ibsakum. Imsakum Bima'rufin. Autasrihum Rinya panjang. Autasrihum bi ihsan. Autasrihum
au tasrihum bi ihsan. Coba lagi. Ayo, fa'imsakum Sakum bimakrufin bima'rufin bimakrufin as a au au tasrihum tasrihum au tasrihum bil biih ihsan biihsan. bi ihsan. Nah, nanti Wallahu kalau besok masuk lagi dari mulai ini nih, dari ini saya bacain ya. Nih dari yang tadi susah 1 2 3 4 agak susah nih. Nih saya bacainnya dari atas biar kakak latihan. ulang aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'ala azwajakumul la'i allai tuzahiruna min hunna ummahatikum. Itu ya. Ya, Pak Ustaz. Wama wama ja'ala azwajakumul la'i allai tuzahiruna min hunna ummahatikum. Atau nanti kakak latihan di gambar nanti bisa. Wa ma ja'ala azwajakumul la'i tuzahirun allai tuzahiruna min hunna ummahatikum. Ini aja yang susah. Sininya tadi kakak bisa. Sama yang bawah nih yang tadi agak susah. Wa imsakum bima'rufin au tasrihum bi ihsan. Fa imsakum bima'rufin au tasrihum bi ihsan. Fa im sakum bima'rufin au tasrihum bi ihsan. Shadaqallahul azim. Ini agak susah memang Kak ya. Ini di sininya. Tapi bisa insya Allah diulang-ulang lagi nanti ketemu di sini diulang dari wama ja'ala ya. Yang lainnya Ya, ini sudah nanti pinter kan tadi. ada rekamannya Pak Ustadz. Ah, ini nanti akan saya Ya ulang-ulang. dicek diulang-ulang lagi. Tapi nanti saya mau kakak ngulang-ulang, dicek lagi nih di wama Ya ja'ala kan? ini ya. Dari sini Heeh. nih tolong diulang lagi nih dari sini. Wama ja'ala ini sampai bawah terus. Insya Allah nanti kalau ada jadwal tuh minggu depan kan, nanti, ulang balik yang nih Pak Ustadz review Betul semua, betul betul, ulang yang balik. halaman ini kan, heeh, Ini halaman ke 10, 11, 12, 11, 11. 11 ya, Nah, 11 11. heeh, Paling nah, bawah heeh. aja, 11 paling bawah, yang atas mah udah pinter. Itu diulang balik, siapa tahu nanti ada yang berhalangan lagi, nanti saya kasih tahu. Iya Pokoknya Pak insya Ustadz. Allah. Terima kasih Kak Lestari sudah mau belajar, terima kasih semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih.